mie kocok Grugo. Harga 15.000 guys. Ajo ya. 15 lebih. Lokasi Grugo 15 lebih. Ya. Ini kokinya guys. Ya. Jangan lupa ya, mampir. Ramai orang merasakannya. Baru pertama sekali memakannya, sungguh sangat-sangat luar biasa. Hilang warna hitam setelah kita makan ini guys. Guys. Grugo ya. Kabupaten Birun guys. Kabupaten Birun guys. Mie Grugo. Ya, Gabi. Kalau menawi. Kalau. Guys, jangan lupa guys. 15.000 aja. Sungguh sangat-sangat luar biasa menghilangkan mata hitam kita. Jika nanti ada tamu Malaysia, boleh kita bawa kemari guys ya. Sungguh luar guys. Guys. It's the legend. Yeah, legend. Yeah, very famous.